Masuk lagi NPM Irkansa 73. Assalamualaikum bosku, bagaimana kabarnya? Admin mendoakan semoga sehat walafiat dan amin. Siang ini admin kembali hunting di dalam terminal bus Solo dan informasi seputar bus akap sebar, yang mana bus tersebut berangkat dari Wasu, Pariaman, Kota Padang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar. Ending dari semua bus tersebut akan mampir dan masuk ke dalam terminal Baris Solo untuk jemput check-in dan melakukan surat jalan. Bagaimana informasi selanjutnya? Ayo. Alah. Halo, Nay. Biru ga? Ini ada Irkansa 78. Bungo Sarai. Pegang maka. Transport Express Jaya. Ini yang bergelar masih netral bosku. Ada ANS Turismo. Berapa? Berapa? Hah? Berapa? Hah? Sobek. Kawat benan itu nyangkut di velgnya bosku, gardan. nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy.
Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Perusahaan lain seperti Pangeran dan Transport udah mulai keluar dari karoseri. Nanti admin akan mencoba menanyakan bagaimana dengan Kumaran Jaya, bosku. Medan Pekanbaru, Solo. Ini mampir dulu di loket resmi PT ALS dengan bus Nopin 328. Mau kemana bang? Medan? Masih bang? Perdamaian. Turismo. Jadi informasi dari agen resmi Kumaran Jaya ini, bus Kumaran Jaya itu baru siap 5 unit, tetapi belum bisa dikeluarkan soalnya ada yang salah pasang, kata beliau, yaitu charger atau mengecas untuk pencas AP terpaksa diulang pasang. Setelah itu nanti kalau keluar karoseri, sopirnya harus disekolahkan dulu lebih kurang 1 minggu agar fasih untuk membawa bus otomatis ini, kata beliau. Jadi bus itu nanti akan ngetamnya di Lampung, bosku, belum masuk lagi ke Sumbar. Nah, itulah informasinya, bosku. Jadi kata beliau untuk yang 5 unit tersebut paling awal tahun, bosku, sekitar Januari 2023 itu baru dirilis masuk Sumatera atau Lampung. Ya, tuh, kok berhenti? Biasanya jarang bus ANS berhenti di pintu masuk ini, bosku. Kak, kakak mau kemana, Kak? Hah? Tidak mau rekam lah. 2 unit Tranek.
kali lah jadi nah. Tak kaji orang nak sama jo satu loh. Ini mah Volvo. Volvo.